Assalamualaikum and selamat malam, selamat petang. Kita baru selesai 16.61 km and cuaca cantik petang ni. Kita belanja view dekat Taman Tasik Taiping. So view dekat sini macam biasa lah. Lepas hujan memang tak ramai. Tadi masa mula-mula lari 50 minit memang hujan lebat, jadi orang tak ada. So kita manage untuk tekan sikit pace kita. After all, quite okay lah sebenarnya. Yang 10 batu yang terlaju aku pernah buat lah. Fastest 10 miles I've ever done. Dalam condition yang just relax kan, tak over sangat kan. Some aerobic pace, some tempo pace, mixed in between. So hari ni kita lari dengan Asics Super Blast 2. KM mileage kasut ni lebih kurang if I'm not mistaken somewhere around 50 to 70 km. So hampir menuju ke 100 km lah. And kasut ni memang perform. Kita tak sabar nak tunggu dia betul-betul break in. Mungkin somewhere around 150 to 200. Yang masa tu just nice. Kita punya marathon kalau tak ada special kita lari, Magic Speed pun dah hancur dia punya tapak. Jadi maybe kita akan bawa 11 pergi my 6th marathon juga. Okay, selamat jalan daripada Taman Tasik Taiping. Kita signing off. Bye bye.